ngatho na ntune mutegeri bwega ntuba kona kanya kugwatana na bautwe kirinteto cheweru njuma tha ithatu betagwa ntinyari kinywa jani jamaja tupanganirite tukubana arua kirinteto chetu Yare tukuthurania kirinteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akema bakema keu DM kuona kabari na miari ya kuruanithia oriba bengi bao bonekete kumeneria Edwin Sifuna. Kemana njoke na munini wa kuwa batira kagiteke munini wa rais kiumaruka kiri kindi kena gutakire ODM. Akariba ewa miori wodine ya Igembe East kuandamana ni vene ruje. Na roto gakuretera gichinche kia bithato na kia muthia kia rugono rwa mwanya rwa majengo. Watogeni wakairimu waru inkirimi wa mwananiro mathi. Watogeni wakairimu waru inkirimi wa mwananiro mathithi otukubana aro tukianjiria atito chetu turobwa kiama kia ODM nitakana ndiburi ICU na boni kumania na ndoire kuoneka kiamene keu. Nyuma ya Edwin Sifuna kuritwa gitine ta mwandiki munene wa kio gitikiria ethireta gwatirite kwa kagita ga karaja na ndiru kuokia mwenege kinitaka rukunene aure antukuigweta. Narua kiama ba kiama giki baraba kugwatambaru thirikari ya broad based government ni bethireta bagichumiria na kumeneria Edwin Sifuna bakiuga ari na mworo tuja kuthukia rietwa ria kiama giki. Anthony Kathenya gatumenyithia nkuruke. Bakiari musemenio ni gicigo mungi kia Ruaraka muji munene Nairobi abunge bakema kia ODM na UDM Juju ni bamenerete mwandiki munene wa kiama giki Edwin Sifuna ni kila bakugia na moronto akwangaratania ngugi mbega ile ya uturuni Raila Odinga kiamani giki ameenda kotini kutaka kurudi ndani ya chama. Bwana, si wewe ni tsunami, wewe ni tsunami, enda no, sisi tubaki hapa. Hiyo inamaanisha chama ni kubwa kuliko mtu yoyote. Hawana sera, hawana maono, hawana agenda. Baba alituacha kwa broad base. Na hapo ndio tumesema hatubebi sufuria tena, atukuli tia gas tena. Atongere baba kinyagiria ati Sifuna no mpesa ya bilo bisini gitume alutira wera tongere baba ndinega na thirikari kwangaratania ngwatanire kiama kia ODM na thirikari na ile ya mbiru ni Rais William Ruto na Raila Odinga. Mama Dago akisema nyinyi mnapenda tu interest yenu, wanasema hapana, si walijitokeza, si imejitokeza, si mumewaona. Amonog ni bathile na mbele na kumeneria Sifuna na atongore bangi balalali na bomu thenyu egoro nontu bakugweta ati Rais William Ruto ni wakwangaratania kiama kia ODM kulingana na bunge baba thirikari ya ngwataniro ule wari Rais Uhuru Kenyatta no agutumira Sifuna na atongore bangi kuthukangia kiama na ni baurite Uhuru Kenyatta kuebana witi na mbele bwa kiama kia ODM. Mimi nataka kuambia watu wa ODM wakiongozwa na Sifuna na ile fraction iko hapo, watoe William Samuel Ruto kwa mdomo yao. Ati wakiwa ndani walishindwa kutuingiza, sasa wako nje wanataka waingie. Hiyo ni ngumu bwana. Kitu ninataka kuambia, kwanza Uhuru Muigai Kenyatta, Azimio sisi kama ODM tunapanga kutoka, tushafanya NEC tumefanya hiyo decision. The process to come out of Azimio has started. Azimio bila ODM is dead. In my humble way, I want to ask you, Winnie Odinga, please. You are our child. The energy, the oracle of Raila Omolo resides in you. Please wake up. Wake up. Wake up. Wake up!
bandingi na batongole banene bakiama kia ODM bali Kilifi ni bayinyiritie ati bakathi na mbele ukira thirikari-ini na kugwata mbaru utongere bwa Rais William Ruto. Na sasa hivi alituacha katika serikali ambayo inaitwa broad based, serikali ya muungano, serikali ya mapana na marefu ambayo inaitwa broad based, ambayo inaongozwa na President William Ruto. Mchana Sifuna anamwapisha Oburu Oginga kama party leader. Tena anakimbia katika runinga kuleta confusion kwamba hamtambui kamwe. Hiyo ni vyema kweli? Kile ambayo tumesema tutazungumza na kila mtu, lakini hatutazungumza na wale ambao wanaeneza ukabila, wanaeneza ubaguzi, wanaeneza chuki na wanaeneza kugawanywa kwa Wakenya. Raila Kamu, Raila Kamu, Raila Kamu. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite bakaumaru ka thirikari na kethira gitikia munini wa rais Gĩkarito kiri Professor Kithure Kindiki na gwikwa kiri kiama kia ODM. Njuki augite njira yonka ira gitikiu kiumbi kia gwita kiri kiama kia ODM ni kethira Kindiki akathama na gutonya kiamene kiu. Miariji ya Njuki ni gwate mbaru ni munini wa Wanyaga Muisraeli Toramachi Mugambi agotumenyithia. Bagatuonage goti ino nio miario ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiuga gugatuika giti kia munini wa mutongoru wa mugongo Professor Kithure Kindiki gikathi na kiama kia ODM. Thirikari ikabonage goti magoti mao makibiuka bakitherekeria bathiite maraugire katika angi tububagiria mwankia ka deputy president ni magokenda ni kumakwenda muno ana mutemwire togo utokona to thirikari-ini na mara mangĩ maumererie mara yengine maumererie mambare no ne tuitwa tigirwe ku kana kana merani sisi tumebaki hapo tutigitwa unonto katika rogo wetu tukugwa mwaki ngatukugwa mluguterera manga chagutewa ni mtu wa mkago kakaumiria magatwana gekoti andama mkola bongo Njuki mathikoni magina wa mwandiki munene wa kaunti ya Tharaka Nithi ariuga gutire byo bamba kwariria iguru ria giti kia munini wa mutongoru wa mugongo Professor Kithure Kindiki. Na sisi watu wa pande hii we are saying that is a seat that is not negotiable. Kabisa, it is not. As far as we are in broad-based government, as one government of broad-based government, the seat of the deputy president is not negotiable. Kiongera riuga gugatuika giti giki no akithire na ODM no anga Kithure Kindiki agarurite kiama na kuthungira ODM indi ti kuma uma gitini. ODM really insists they have to stay in broad-based government. They don't want that seat. We are willing to make one very simple compromise. Because the president is UDA, we can let them Kithure Kindiki to be in ODM and he can still remain as the deputy president of Kenya. Because it is one government of broad-based government. We can get them Kithure Kindiki to be on that side, bado akiwa deputy president. Miario ya Njuki ni kubuanana na munini wa Kenya Muisraeli. Atigitikia deputy president gikari kwao kambo wetu enakyo kena rena hiyo tuwa number 1 Kindiki wetu wani tujene atosi hiyo rigati ka twasoye twawa ko bottom up kama nengere twa gwikara no tiwa twaringire kuna twa urigati reko arikiritie akiugaga bwa Kindiki kuma bichi botiumbikana na turuwa Kindiki wetu deputy president lazima aheshimiwe na tukali na mpaka aende tutepe president na tuwe ngamera watu wenyewe wango kama mmoregema kiripotera ndeto cia weru mbitagwa Martin Mugambi.
Tongeria mwanya bara yo mubungu agishikombuga Keimenti Central Kirimango chine wegembe South John Paul Mwirigi wakoroto wa Dorothy Muthoni mubunge wa Laikipia East Mwangi Kiunjure na tongeria bangi nibethirito be kinyamambure neja kutha kigina gya gukire ikundi ntereche Central Imenti abothochi neraba kiaria siasa baba bonekete kuringira ndebe Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki makiuria bawe kanyaga gipindi kingi kenda bare kyangugi yao ya Kenya nera bataririte mero neguniketa mono rungurwa wathani bwa Rais Ruto bakiwa kinya wakagita kambere buru munini wa Rais nwakathethuga kamomero Kale Mutembei naije Kenya. Tongoria mwanya bare yo mubunge wa Imenti Central Kirimango chine, mubunge wa Igembe South John Paul, mubunge wa Laikipia East Mwangi Kiunjuri, mubunge wa Koronto wa Dorothy Muthoni, Edwin Kiongozi na bange nibakinyete kiatho gya gukaneria ntereje ya bothogochi Imenti Central. Umathochi mwangae owi mobero kila kitu athorene ituli mato wajoke thora withikari makara ya mutunga aria aria gitigania weyo kedrora withikare makare ya John Paul araja kigembe uroi gatagate ya mutindo araja kimenti weta tibao ukedera baungene tigania na imenti negembe baraja ruwa moja mwa weta chuka ukedera ruwa ende momero aweta chogodia kimwembe na ke murambe baraja moja moja ni momero awe na madaraka Mumero no mwa atomwe atwaje nyima bakiaria ni bakoria antu kugwata njara thirikari akonenkera Rais William Ruto na munini wae Kithure Kindiki kanya kange kenda rais akinyaniria mawirane mae kiribo turachire for the first time tora meru mumenyere tote kaumare na mulegi tora ng'ombe tora no twathikira nyaru iriwa gitekera ikwandekia best friend ende wibo nengerita ya na tenja ruwa ke kiyabanga wale barenda geteka bes ke deputy president na wibo nengeri roimbe ko gite tukalia giteke ando bento bibilia ruga to dividia ni anto bange manto ya mega chombe ende mono kiri bara beba muro wetu yo bibilia kuwa yedole gendeke no ugakalia kindeke ugakalia deputy president wetu batu anto beto kirema obwera muntu alina rwembo rwantu bao batu evera tukuntu akauma meru atwere Karonso na bui atwere wa Munyoro na bui atwere Angawo na bui batu tugete kya muntu ya kirema ura utwira mwana kwe na atu na bui batu tutakurungama na Professor Kithure Kindiki no tunuo wetu. That is number 1. Tuerungama na Professor Kithure Kindiki ni untubwa oria atuonetie na atukaretie kinyawe rero ndauge ikwenda kwenda naja komoringera ati imona mwere imbejete na Mwangi Kiunjuri ari aja akagwira ntomochiawe iri atumanite kibabu ninyo na maudikinya region ire ni murenda gite murenda ng'ombe na mutirenda kamukwa kana ni murenda kamukwa na mutirenda ndoe wenda ng'ombe mwende kinya ndoe mutingera kamukwa na mwage ng'ombe ndoro gakwo handwe inywe mwena kamukwa genda go Kindiki no ng'ombe ita William Samoei Kale Mutembei Wero TV. Kwa gitara mbere gikundi kia Nthuki Mbithi Meru County Youth Assembly ni kiumirite na kinya kunyuithwa muumane wa Kilwa County atongere mwanya nibakinyite kigomano na giki gya kunywa muuma kwa baria mwena munene wa Gavana Linda Kiome, Minister wa Michezo Elias Murega, mwenda Kirinya na bangi ni araba kiaria bonekete kumeneria bokatha miario ya mutongeria wa kiama kia ODM Oburu Oginga bakiwa gite kia munene wa Rais Gituma Meru. Muthuri Murioki na ripoti je. Muthuri naru gikundi kia Mboi mbithukire kumenya Meru County Youth Assembly nibombite kunywa muma na jutu chungi nijotigira ati pokumba kuthaba kiariria mantu jagie Mboi mbithi mono ndene county ya Meru. As we take the oath of office today, let it be known that this assembly is not just a symbol of youth leadership. It is a promise that we the young people of Meru County
are ready to lead with integrity, courage, and unity. Kuringana na tongire baria bokore kanone giki bagwitere ni tagara rirega na gutigira mbithi bakona kajou. Whatever you are starting today, Mr. Speaker, hiyo isiache. Hao vijana mko hapa, get the challenge. Now interact with the leaders. This is giving you an opportunity to interact with the leaders. Sisi vijana, sauti yetu ni sisi. Sauti yetu ni hakuna mtu anaongea kwa niaba yetu. Sawa sawa. Sisi tunaongea na mawaziri kama ambao ni vijana, watu ambao wanajua sisi shida ambazo tunazipitia. Namna hiyo. Let this youth assembly be a symbol of hope, leadership and progress. Because when youth thrive, the whole country thrives. Dream as much as you want to. Everything is possible. Just have courage, have faith, have strength to pursue whatever you want. Sometimes leadership is about sacrifice. Mbetha bagitumira kanya kaka kutha bagikania munino mutongire mugongo kumania miario mutongire ODM. I'm supporting the deputy president not because he's from our tribe. Tunamsupport because he has demonstrated competency. Amedemonstrate kona agenda ya sisi. Walipewa zile viti walipewa huko watosheke nazo. Hii ya deputy president iko covered. Si watu wachie ni yetu. Hatusemi tuachiwe. We are just telling them to keep off the politics of the position of deputy president of this country because it is under locker and key ya Professor Kindiki Kithure. Na sisi tukiwa youth, rahisi sana kukimbia pale Irunduni. Hata mheshimiwa alipeleka youth huko. Si ndio? Sasa kutoka hapa mpaka huko mlima mwingine na hapa Irunduni ni wapi rahisi? Nyumba yetu ikichomeka ni wapi rahisi kukimbia? Sasa hata ikienda huko Western tutakuwa tunapanda ndege ya kwenda Western. Antonia we President Birere urokomeria mata ketika mbunge mwe kono na kaunti Meru agwa gitikiki kibuiro kwa kwa miaka 5 aki nikenya mwe kurongi ethona kanyago kura. Nilisema kiti ya woman rep ni kiti ya one term. Kiti ya woman rep is an affirmative action seat. Ni kiti ambayo iliwekwa kwa katiba kufundisha uongozi kwa wakina mama. Because sisi wa mama hatupendi siasa sana. Kwa hivyo mimi mkinibariki mkinipea 2027, 2032 nitaomba ingine Mungu akinibarikia. It doesn't make sense to empower one person for 10 years, 15 years, 20 years. Muthuri Murioki Oranjuma mutirio kangangi. Majengo ni ritorera mumiru wonde kaira mutwe igwa mothuku kana mituwe tagirite indi kiria ubati kumenya majengo nandi nigarukite na kuthambia ritwa na kwambararia thiri majengo ije ikumirite kwithirwa na musikiti jo ithatu kire iria nene ndene Mount Kenya na kinya kwithirwa na timu ya mubira iria nene Meru ya Lazizia kuona lami aini benkuma Meru jana sizu roje na uthibu bubweru bure akariba gukenera mwana bu akariba rina mendekithe jao kiri thirikari ja gwakirwo nyumba cia affordable housing gwakirwo ndagacha na bioro na bategero na ritho riethaga kenda kurikithia rugono ruru muthuri Muriuki ari na gichunchi kabithatu na kia muthia kia rugono ruru rwa majengo. Na ndito kinga rugono rwa majengo akaribaba bagwitona nyakitho ibombete kundirwa rami na undu bara bukuba thina muno ni manthu thege bioro bira biete mpanga ende amona rami utwekeri na twasukumira gusukuma twera songa bioro biatharirwe tutena bioro mwankatha aiji nyarenge ngaba na rena twamwe tutena bioro oti action yarajukia tukonoga igu kama takataka twekera ndone na tutenya turejerwe thita amwa kodonga manjerare bioro tebio uro jikitikanya kaka kugati ura ugite ne bagoka bioro na batigira mtu onde bakatigira mtu onde akwithwa gyakirwa ngugi yetu ni kutambia ruji na inya usafi yetu ta sanitation nkwenda kuga sendi ya majengo twithire twina murandi tombire kugwatana na wafadhili betu na thirikari yetu ya county government ya Meru tomba kuthithia atoto va kutetheria karibu na area kuthithia some modern toilets atoto 1 or 3 toilets that is in use the modern ones especially in the side of the residents and the landlords omba kuthapana those modern toilets so to nitwikite kwata report from wafadhili wetu the World Bank kukurukira governor wetu
mbesera kiete gutushira kuthira we are going to do some more 300 toilets. Untu bachairi burabwete mpanga ni matujanjaracha ira ukagitaka karaja ithire twete bugi ibadilike no tutigerie thina enene mono thina jaya ndaracha ria tukunira no tukandaracha kawi kanini na no kong'ombe ikunira mburi na antu na kinya na baskuru ubunge no thimenti akiwibara mbango na kaunti ya Meru kagiteka kiraito kuthondeka barabara eji ile mbango juju ijombere kubaruka agwitwetine. Kile ningeomba gavana ni daraja hii inapita Gathita kutoka Majengo kukujia hapa DEB ofisi ya CDF. Ningeomba kuna wakati gavana Kiraito alikuwa amesema alikuwa ameweka 40 million na kulikuwa na 40 million ya kura, lakini mpaka wa leo hiyo sijui hiyo 40 million kama iliwekwa ama hapana. So ningeomba gavana Mutuma kwamba atutengenezee hiyo daraja. Shori ametengeneza lami. Gavana Kiraito aliweka kabro mpaka hapo kwa daraja, lakini sasa daraja hatuna na kupita hapo juu hatuna hiyo kabro ama lami. So hapo wangeweza kutuwekea ingekuwa mzuri. Untubura bungi akaliba kwenda libakirwa nyomba ira mutongirio mugongo wa gwaka itharika gitakaka nyomba ici chithwe ciao irenya baketho bagitumira gukomborithania bakeja naja bagakira antu ba nyomba cia gukomborithania no antu baba nabo batithero bena miunde ya kurima economic activity gutina ine economic activity ko thirikari ringi consinde keje ikajukia plot ici aka nyomba mtu akanengerwa the nyomba ndi iwingi agakomborithania mtu akomba kujisa sustain ke maisha yao. Tunataka kuangalia with Ministry of Housing kama tunaweza na KISIP na World Bank kama tunaweza kupata affordable housing, lakini sio ati watu waondolewe kwa manyumba zao, wajengewe nyumba za mawe. Vile tunaweza kuinua hali ya watu. Shori Majengo ni town, mjini ni town, Salama ni town. Neja ategere Majengo tunga twakire nyumba chetu tuthitoramia kinyo nyumba cha mabati namba winkuru muno neja skumwe ingavana wetu tutukora ngavana agwita ngugi yatunga Majengo aja atwakire au sia kwechigito nyumba yuti yawe nyatu atwakire twagwirwo muno atuchenchetio Muthuri Muriuki kirogono rwa Majengo. Muthuri Muriuki bwega kirgo mutegeri tana mbera kurumira ndisoche tutwachokera ni matataja kariba ewa miori wodi ne Gembe East kishwana bweke Gembe Central para bagotezani mtubwa pena ya roje ni mekaita gate kuraja ukebebe motambo. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Munene. Nende kama munene. Yes, ndio wenyewe ndio bada. Karibu kiti. Watarani. Yes sir. Ukumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndizi. Mbie mwende. Baro mwenye kazi chokebe. Unde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwenkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sift and maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world. Nganilea premium. Uko ready kwa entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more.
more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes! That's good to know. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja meru njona arwa tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Gweta na mbere kurumira ntito chetu tugicokera kariba ewa miori wodini ya Gembe East gishone bunge kia Gembe Central nibathithitie maandamano bakimena iria wagiboru jiguntu gukuba kiaria baruga kithima kiria benjiro kagitene kawathani bwa gavana Kiraitu Murungi agitabateithia kinyari mwe bakiga kuritonga beguntu guku byajukire kithima kiu kenda kwigwa na bobongwa tantu kiombe na kubatiga thinene. Dennis Mugendi ari na rugono ruru. Ya karibae wanterese miori wandine Gembe East ndene ya Gembe Central baumi tena karo kuandamana nuntu bakwagia rujiro gutumira tigo benjirwe kithima ingavana uria ari ku Kiraitu Murungi inde nyumene mantu yaragarukana rujiro arigia kugwatwo taeni kungara bikai na bera atongeria bathirikari bare bari ku gugatwika utwe akubanoga badwe twena deneroe todieta twesangura na itare nene mwanka itara kinyata sangura mwesimu wa more mieri kenda ingotiketa ta kunda roe
baraba ing tweta mesiyanto tweta ithimina na tumaro yento muntu amba kuma mosete mwe twakinya tha komisio tu cia oro muri na ciomirie atwetangi na mwanka thai itangikira ikitherite loi tubule ira bitumite tumba kwithira tutikona rwirura kwine kundi kiazi ongere au miori au mbao ile ongwa ni kundi kianto 34 na basieta 34 nji na tukenda kwenda kwario ntuwa kirefu basieta ngiriti 34 kundi yogetaga memba sikio kiaerene roi bakunda cia mira roi ko roi aroria rwiteka batu totona twetwaye ni untu nandi bakwira MC wao Murithi Mutiria atige ikubatiria yukitagaria ria mpui bari na ngavana Mutuma Ntwithinkia batigire bari akari bakuona roji mbere ya bajukia watho njarene ciao beta wa mokoro eke yule mzee. Sasa huku ndio kwetu mahali hakuna maji. Imagine mimi naruka saa 10 usiku kwenda kazi Maua, nikitoka nakutana na kina mama na vibuyu usiku. Imagine tutatosha maji ama ni kuchunga mabibi zetu. Mwako ndo twagaro mbitike thake na re murume tha komisio tuko na toro ya kambene na ikonga na tuto bigareta ro weto onyororo musino kundi la biote roe na te wa kunde kila roe na muntu ya atinywete roe tafadhali urana murungu mba kurekera ro agudora tunyo twinze na karoro wethira mugoku kaimo kwa kudhorete kani abau maji tulete tunataka maji yetu na siku yetu ya kunywa maji ikifika kila system isimamishwe hapa maji ipanda hewa direct na kama si hivyo tukiitana tena tukuje huko unasikia tukitaka tukuje huko tukuje hapo meori hiyo kwa hiyo maji tukikuja utaamini tunakuja tunakuja na mtakunywa maji. Hiyo maji nawaambia jameni, si ya mama yenu ni yetu. Na tuzikare tenu. Na teo zetania babu, na nyama wana siasa towe tayo tata roe. Noko mema sasa wetu kwenda roe. Hata mbona sasa mali huko unajua tunataka maji. Asita badatu kuombe. Ulituomba kura, ulikuwa huko na kazi, tukakupea kazi. Sasa wewe ni stare zako. Acha tutaseke ndaka mwisho na utakukuta. Utakuja man. Sawa. Utakuja. Antome wako na roe tafadhali. Na the request. It is our right in the constitution. It is a constitutional right. Na mheshimiwa mungathia baro na thirikari ya kiraito baro tonjera roe ara mheshimiwa Moreno na atwarembi itangi thaye tangiro ya ni lele sasa na tunathibo bia to bia kuthoka nyumba no to waciae wacia roe no to wakateli nkai ila sio tala cia na pesa ila itaka taro rweto tunasema hakuna cartels aidha roe rutiewa kana rosoge ara kambene tunyairo sasa tuone na gerera tiu etuogera ke miori kitiawa na ke idio ito to kamena to kandi kura ciao Dennis Mugendi Weru TV ntuleni ya ewan Teresa Miori wandini ya Igembe East Igembe Central County ya Meru akariba muthambi ni barungamite ugendi gwa kagita barabarene ya marima gweta makutano gweta kathwana bakiandamanira kuthuka kwayo na muthuro ni bathithite tairi barabarene na kinya kwanda marigu iri njira ya kuonania muthuro jo ni kuonania umo barabareji ni tejaniritu bakiwa kinya ugiba bwao ni bwithirite buri ugwatine kumania na kuthuka kwa barabareji. Martin Mugambi gatumenyithie mateta jaja barabara ya kuma marima kuthibwa kathwana no egukia mpagaga muthenya we munthi gutari gwa ukurukaga kana nkare kugendera barabarani eno mwena barabara no gutwika igekirwa rami akari baraba kuri na muthuro bariuga barabara no eri na tiri nyingi na nkinya marinya marama kubathiria gutari gwe wenda kugendera njirani eno barabara eno augire ukikinyanga mweri uriko kiambiriria kia mwaka muthiru guku barabara eno ekethwe iri mbenje na mpaka thaa ino no kuona barabara eno na gutebu ya ruthirwa ruji rwa muthambi gitije twathire twanenkanira tubesa tunde turia twari na tumukoni obisini aria rugari kwae nikenda turi ba 5,000 tugura miberethi twenja mitare ya ruji na ruji twatonyia nyomba ende ndaike ya mwisho gutintanta no imwe ya rotedia mtu wa kawaida gitwegekanaga kandarasi ya barabara no eri akube kurika tori baba bariuga agikaragatiro eno ntugutire gwe wacia okinyaga kwao mucie barabara no kwe kuru kana gwe kwarwetio mbaga gukinyika this side
side ya kwetu njia ni mbaya, hata nilikuja nikaziuliza, kwani wakubwa wa hii side wanafanya kazi gani? Kwa maana Turukana huwezi pata barabara ikiwa hivi. Barabara imetengenezwa iko smart, lakini ukikuja hii side za Modhambe, mimi nashangaa Kaleke wanafanya kazi gani? Kaleke tafadhali mfanye kazi. Kumaniana mamati baba na muthuro baranda marigo kwinja mitaro na nkinya kwinga barabara enu bagitaga mbitwa mubunge Kareke Mbiuki umira na gutigira barabara enu ekuruthirwa buria batiri mwanka inya gutembea kugwa ithina twithagwa ne bikibiki na njira ciongo ikari ja marinya kwaura twegwethagua kwina vumbi thai inya rio twegwethwa no ntoteri ne mpinge twena miunde mithongia ya kurima tobati kuthondekera rujiro rwetu rwa kurima rwejire gitari kari mbugo mieri iri thatu na rujiro rukena ora na inya riu rweja rukiura rukeja rukaura kwa ruji twekere rute tutethagia kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. MCO ward ya Kibiricha Jacob Mwirigi na arombete mwingi gwetana mbere kwigana kugwatira kiama kiria gitongerete kia UDA ondeu ne abodite kumira na wingi bunene kiri kithurano gia kama giki kenda gutara atongere bara bakwenda ori una atiserete ndiunga cha magita kwa magita cha Meru kirigaru rais akiuga ndiunga yu ni michemanio ya gukuthiria Meru mirandi ya witira mbere Kakimutegi na ripoti je. MCA wa Kibiricha Jacob Mwirigi na arombete akariba Kibiricha na Bameru kumira kwa wingi kiri kithurano gia kuthura atongoria ba UDA mweri tuyite. Inkuromba na gitio sana antu bonde ba Kibiricha antu bonde ba Meru bachiumirie kuringirwa kuromba na kuringa kura cia kiama kia UDA ikio kiama gitu kiria thaiji gitongeretie thirikari na batwi ya Meru ikio kiama gitu nontu turindene ya thirikari. Amwe na Bobo Mwirigi na reganite na nguturi kuga ati atongoria ba Meru bethirito bakiriunga State House muno ara kuga bo bethagirwa bakigira maendeleo nontu rira Gachagua ari munini wa rais batikiomba gukinyira rais na kogwa antu babati gucokeria nkatho munini wa rais Kithure Kindiki nontu boko baumbithia gukinya ku. It is true itwitite State House ntuko inyingi na kinya tugeta maendeleo ja nthiguru ja konturora gwa imonene nthiguru na thaiji twina kanya ga kanene muno nontu kwina mwanya jo munene kagita kara twina Professor Kindiki as the Deputy President wa Republic of Kenya na turugulirite mirango nwe utwikite ndaracha yetu na naru ituchiithira tukiaragiria mantu ya Meru ndene State House kinyume na kagita kara kambere ndenda Meru bachiuria kiuria kimwe iturai na thirikari ingi mbere irerenge tuona kanya kakwithirwa tukiandress issues cietu cia Meru direct kiri munene uria utongeretie nthiguru na gwita gwetu State House ndenda Ameru bamenya turita ni untu bwa gitumi kia maendeleo. OMCA Mwirigi na menerete baraba kuthiba kiuga Tharaka ti Meru arataririte gitumi kia Meru kuwata mbaru munini wa rais Kithure Kindiki. It is true Tharaka inde Tharaka Meru igembe te Meru igambe ne igembe na igembe timenti tigania tie o Meru twinde makuma thochi mwanka ntonyeri itu twitawa Meru na gute community imwe kana subtribe imwe umba kuga ne o Meru so Mutharaka Meru na ndenda tuthithia tukompea kagita gambera iturarungama na antu ba Mount Kenya tukauga Mount Kenya no etu arira Mumeru mwenzetu aitiria akinyira gite kia Deputy President tubati umuigi kabongana so iromba yakwa ni twike differences iria bamwe baina cio nthiguru tuigike muntu umwe wetu wa Meru nikenda tumba kuona tugukinyira gite kia iguru nkuruki tuongera maendeleo gwetu kuma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi.
Injinia Anthony Kinoti Mugambi uria ni murimi wijikene na itunda ria dragon fruit kuma Kiagu Central Mountain tukanarua na mukirite baruganio certificate kuma kiri rwangirwo utegera wagiru boimera Kefis kumanenwa kwambiriria urimi wa muthemba jungi jo matunda jaja kiaria mukarijigiti wa Kefis Joseph Toirwaki na kathite tagariri rejoketwa ni Mugambi ria gukura na kumba na kiri urimi bubu na kinyawe kweja na matunda jangi ja muthemba jungi matunda jaja njonekete kwendwa ni baba inge kumania na mawega jaraje na giana jo ara kiro imwe ekugurwa na mungana jo chiringi 500 Nelly Kithinji na Tatoji Kinya. And he is the one solely responsible and the owner of this idea for the next 25 years. Thank you. Okay. Thank you very much. Ntuko ya narua ni gukare ntuko ya mwanya kire Injinia Anthony Kinoti Mugambi uria ni murimi uri nkuma wa gitunda kijekene ja dragon fruit. Ni kuma gicigo mbunge gya Central Imenti wandia Kiagu ntora ya Kathura aja county ya Meru. Ni nyuma yawe kwithirwo ari murimi wa mbere burua ja nthiguru ya Kenya na kinya nthiguru ciaome kwithirwo akiumiria muthemba yomweru jo gitunda kia dragon fruit yurajo ijekene ja kikawan. Narua twina thirikari nene, that is national government, itongeretwe ni chairman wa Kefis Honorable Toirwaki bejete gutunenkera certificate ya ukuria bwa kimera gikieru kia dragon fruit. Tubo narua ni ntukwe mbea ui ya chairman wa Kefis Mheshimiwa Joseph Toirwaki tuwiritwe kwitha twi mundena yuyu wa Gravity Farm and invitation ya director CEO Bwana Kinoti tuita kunakana ya certificate plant breeders right certificate. Ini certificate ya kuonania Mr. Kinoti na farm hii no ina mandate ya kupropagate kikawan dragon fruit. Rwangirwa Kefis rugekera gucumia kwawe na kori arimi bangi kwithirwa bagekera urimi bobo bwero gutiga kunganira kiri urimi boria tumenyeretie. Bitu kwenda Kenya ni antu bena innovation onto murimi uyu ni antu bena mathoni onto murimi uyu ati kinya Rwanda no rugithiruka kuntu kwea kinya matunda atoneka ena value no yethwa ketha ena value. Mantu ja kwithira tukiugaga climate change twirira ndoji kwa twirira mwatho ndiuga ujo mwatho jora muinge tende jole mwatho jwa muinge twira jo mathuganio ne jetu tukagarura mathuganio jetu tukagarura urimi bwetu nkorani ya kibongi kegetu tukoewa certificate na arua na mabongi jau jange jonde bukuona mbere ma imwire muromo murio jwakyo gukara gwakyo gite kuthuka na enja watega mundene kengwete ikiangirini ndewe wengi bukuona kwina to yellow kuona ni atia gite kumbo iriwa muno jaja ujange. Kanyene Kawero TV Beta Nelly wa Kithinji. Ukimbithe ngiri na 600 kuma Embu ni bagunikite na Moritani mwanya gukurukira M-Pesa Foundation ire ithagirwa iri rungu rwa kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom. Ukimbithe baba ne bamukirite uritani botea borea gukurukira buba kethirwa bakirutaniria na guciukire nabu kiri uturo bwa ritamwaniki gatumenyithia. M-Pesa Foundation ni magwatanirite na University ya Embu kwambiria kosi cia wira wa njara kuri ayuthi. Kosi ino irongoreretie ati ayuthi aya makavota kwithondekera mieke ya mawira marikie mathomo mao. Education system used to only take care of the academics. But once you finish your academics, can you go and start your own business? Can you go and become an entrepreneur? TVETs are the ones that are going to do that, because once a student comes here and they've either been through the mechanical, they've learned how to repair a motorcycle, a car, or once they've been through the beauty, the cosmetology, or once they've been here, the most incredible one is this phone repair. They don't need anyone. Thereafter now, they can go and start their own business, take charge of their own destiny.
without needing somebody else. Ayuthi ngiri emwe na magana mathatu nio mari na mathomo mama gwa kavinda gaka na varia maharikie cukuru thiini wa muvango uyu makagurirwo indo cionthe cia kumateithia kwambiriria wira. The goodness is with what we are doing here, finally we are targeting to reach about 1,300 trainees. But the goodness is that once they come here for our trainings, the foundation is enabling the trainees to go out with the tools for work or tools for trained, so that then if somebody is being trained to be a mechanic, then as you graduate you get your kit for helping you to be a mechanic. Ayuthi aya ni mariviritwe kosi yonthe na uguo igateithia aria mumite micii itari na uvoti kugwata kithomo kiria marenda gwiyukiriria muturireri wao. By the M-Pesa Foundation in this institution, M-Pesa has impacted all of us literally in equipment, in tuition fee, and in placement after everything here in school. We're going to be sent out there. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Muthejani tutona njira indi kunguchokire nkatho che mwanya ntubakona kanya kugwatana about chemane kari tukarojo kire Weru weekend itana mbere ukenera mibango Weru TV nyuma ya kaita ate kuraja ni mubango jo The Plug. Mbitagwa ntinyeri kenywa Maureen Kirimi no monanire wetu wa mateithio.